inggih Rajang Semeng ali-alite sareng sami sedurung ngelantur melajah puniki ngiring sareng-sareng puniki ngaturang angayu bagye majang ring ide Sang Hyang Widi duaning asung kerta waru nugraha ide irage puniki makasami preside mepadu wadana ring kalah sane becek puniki memargiang pepelajahan bahasa Bali raina mangkin. Sane mangkin ngiring sarang-sarang puniki nguncarang pangastung kare demen ngiring cakupang kare kalih inggih cakupang kare kalih inggih matur suksema. Ring kewentanane mangkin sedereng Pak Jagi ngawitin ngenini pemargi aja ring raina mangkin dog dibi punike sampun Pak Nyobiahang ngenini materi aja ring grup ring grup pembelajaran bahasa Bali punika ngenindek materi bahan ajar anggahung bahasa sampun Pak share. Nggih. Nah, ring sejeroning punika sane mangkin Pak metaken demun wenten sane nentang ngeracing niki. Sami wenten nggih? Wenten niki? Sami wenten Pak. Oh nggih ken demun Pak Cingaen demun nggih Ratna, Ganda, Edi, Ari nggih Sang Yoman wi berarti sampun tegap sami nggih. Matur suksema niki sami ampun urati puniki nenten wendan kasepan niki. Nggih becik puniki dumugi nglantur ke ajang puniki kadiniki nggih dawentan kasep ngeranjing ke sekolah. Ring sejeroning puniki nemangkin indek pepelajaran sane Pak Ser nike sedang kelanturang wenten makudang-kudang tetujon sane Pak atuh ngalit-alit ring sejeroning melajen anggang wing base. Nggih. Sane mangkin indayang nggih uratiang Pak share screen dumun niki. Nggih Pak share screen dumun uratiang ring ring layar suang-suang nggih. Ring layar suang-suang uratiang jantos dumun niki Pak share screen dumun. Punapi alelite sami pun kentan kecingak nih ring layar sami. Durung ike Pak. Oh, nggih. Sabar jantros nggih. Nggih. Niki nak kebandaan nduk siki kentan kidek niki wenten napi wastane ne wenten ambu selom lewat nika. Pusat sinyale nika drika antos dumun jantos. Nggih, jantos. Sabar niki sabar dumun. Jantos dumun nggih. Inggih sinami ngantosang punika sinami ngantosang nika sinyale becik ring sejero kendan ring layar nika mau munggah niki napisane Pak Jagi unggah male bobotan menawi te indek pepelajaran anggang bahasa Bali sane sampun Pak Sobang ring materi aja punika wenten kesane piwatane nika wenten ke sane nendang keresep utawi wenten mataken durusa. Wenten sane mataken dumun. Wenten Pak. Jadi apa ini? Yes. Itu Pun Sang Yoman. Dan ring sederoning
Mentan harian mentan. Wentan apakah konsep ini kentan hanggang bahasa ini gimana? Kita konsep Pada mengedangan konsep. dia. Oh. Becek nih ke sang nyoman pitake. Ini mangde sambil resep becikan screen namun kemon niki ya pun layarin mencados. Nah pitaken nih saking Pak saking nyoman sang nyoman nih ke tampenin Pak. Ring sejeroning mangdedangan ira melajah anggah ungguhing bahasa Bali punika wenten ke peta konsep ne dan punika sang nyoman inggih ing sejeroning kawentenane puniki inggih patut nika. Nah, ring sejeroning peta konsep ne punika dan punika ring dija anggah ungguhing bahasa Bali punika kecinga ring kalih soroh punika kecinga ing wiwilan anggah ungguhing bahasa Bali dumun wau ring anggah ungguhing bahasa kentan selanturnya nih lantur punika ring wiwilan anggah ungguhing bahasa puniki kepah dados kalih wenten sorohing krama Bali tradisional wenten sorohing krama Bali anyar. Selanturnya nih ring sorohing krama Bali anyar puniki kepah dados kalih wenten wangsa Jamba wenten triwangsa. Yening ring sorohing krama Bali anyar wenten parejana wenten prekangge. Nika ring wiwilan anggah ungguhing bahasa Bali. Selanjutnya wenten ring anggah ungguhing bahasa Bali punika kepah dados papat. Wenten bahasa kasar, wenten bahasa andap, wenten bahasa madya, wenten bahasa alus. Nggih. Selanjutnya punika ring bahasa kasar wenten kalih. Bahasa kasar pisan, bahasa kasar jabak, kadinike. Selanjutnya ring bahasa alus nika wenten tiga. Wenten bahasa alus singgih, wenten bahasa alus sor, wenten bahasa alus midar. Kade asa punika. Sampun sang nyoman sampun. Ini Pak Guru, kasus semua antuk kentan, antuk penjelasannya kita sampai resep ini semua dulu Pak Guru, semua. Niki napi wastane niki sinyale kadon ngusut niki diambune niki. Suwe ali-ali te ngantosin kentan niki layar Pak mekeber niki. Inggih. Pak Guru, napi ring sejeroning peta konsep punika menawi niki alite wenten tiosan mantaken wenten inde anggah wing bahasa Bali. Nenten Pak. Inggih, yen wantah nenten Pak lanturang malih. Inggih. Niki layar Pak pun mekebar niki pun mangkin pun wenten punika kecingak ring ali-ali sami kan pun cingak nika mangkin. Nah niki indek pada konsep sane sampun Pak Sobiang wau mantekening napi sane ketakenang sang nyomani wau. Nggih sane mangkin Pak Nuna sami ali-alite puniki uratiang puniki ring layar, uratiang niki ring layar nggih. Nggih ngeninin inde napi wastane kawentenan materi aja sane mangkin nggih.
Halo, nggih sampun kecingak nggih. Nggih, Nggih. Pak, sampun, Nggih, Pak. sampun, Pak. Sampun. Nggih. Niki kendan niki ageng layarnya nggih. Adi ngagengang niki kebyut-kebyut niki Cinampura kidek niki alit-alite sami kebyut-kebyut dari ke ring layar dan. Nggih kan niki dua ning ke Banda antuk kendan lawi. Pak niki ke Banda untuk si ring laptop dadosne make sami nika tapi wastane ampun Pak share punike LKPD lemar kerja suang-suang ring grup punike cingain. Coba urat yang mangkin pituduh nih nggih, pituduh aja irike nggih ring LKPD dua nih niki ketok Pak dan keluhan. Ngelantur niki alih-alih teh urat yang sami ring LKPD-nya nih. Nggih ring LKPD-nya niki urat yang nggih ring LKPD-nya sampun urat yang sami sampun pituduh nih sampun. Sampun, Pak. Sampun. Nggih yening sampun matur suksema puniki ring kawentenan ajah sane mangkin membuat pisan puniki mangdana makesami punika presiden nelatarang ngeninin ini anggah hungguhing bahasa sane wendan nggih sane wendan ring wacana nyonya intai maliwo bosan. Nah selantorne kawentenane nalar dene makesami puniki presiden punika negepen lengkare punika inggih selandorne kaping Om Swastiastu, ampura Pak Guru, puniki nenten kepirang macet niki. Swastiastu, Pak. Kena macet nika, Pak. nggih wenten sane ketakenang punika. Wenten sane metaken inde napi sane Pak Sobiahang nika ring lembar kerjane punika. Oh, wenten, Pak. Ya. Inggih, yen wenten nggih Ratna durusang wenten? Indek petunjuk sane kaping 3 indek ini napi, Pak. Yang turun resep. Nggih. Ini napi wawanen Ratna? Indek petunjuk iwau sane kaping 3 indek napi. Oh, indek napi. Nggih, kendemon nggih. Indek napi. Selandorne indek napi kendemon gantos temon sabar nggih. Nggih, indek napi sane indek napi sane kendemon ane dereng kerasa pang oleh Ratna Iwau punika nggih. Kendemon gantos. Indek nggih. Indah yang nomor kuda Ratna nika nomor kuda nika? 3 nika, Pak. 3. Nomor 3 nggih nggih. Nggih, wacana bebas nika nggih ngangge anggah ungguhing basa. Nika wacanane bebas nggih. Dadosne Pak Tan Watesin punika samana sami punika marsidayang ring suang-suang kelompok nika ngarianin punika wacana bebas. Kemon mantin anggah ungguhing bahasa Bali. Nggih. Nggih. Nggih, wenten malih metaken. Wenten, Pak. Nggih. Yen wanta nenten wenten sane metaken
Nimikin wenten niki mangde danganan makarya niki suang-suang kelompok nike rerah sumber aja angge nampinin lan kumpulan punika dumun wau olah datane taler usan nike rembugang blik bagang punika tampinin nike. Nggih. Nah nike wau cumpuang sareng kelompok suang-suang nike mangde daganan nike ring sajerone makarya. Nggih, sane mangkin Pak Icen galah niki kirang langkung 8 menit dumun niki alit-aliten makarya. Usan nike Pak Judi silalih tunggil punika kelompokne jagi mersentasiang pikoleh hasil peblik baganyane nggih. Durusan nggih dumun nggih blik bagang niki ring suang-suang kelompok nggih. Nggih, Pak. Nggih, durus makarya dumun nggih. Galah jam waktunya niki nggih 8 menit ilingan 8 menit kada punika nggih. Inggih sane mangkin galane puniki sampun 8 menit nggih kirang langkung dadosne kelompok 1 durus presentasian daging pabeli bagane nggih. Ndek kelompok 1 durusan. Om Swastiastu, Suksimo, Ajaran Kabulu, Sampun Negara, yang perwakilan kelompok 1, Pajang mempresentasikan hasil berbagai Iwau kelompok 1. Sane kaping siji indek miminin anggang muhin ring wacana banyak intai itu sampun becek anggang muhin sampun menagih bahasa alus, sentan, bahasa Madiun, dan bahasa Arab. Karena kaping kalem ini nyangkuten langkara, ini nyangkuten langkara itu wetan kuruna mewacana sampun Icen dan memagi ini ring kelompok 1 ini wacana yang aktif niki ring pembuatan wacana tadi ide bagus aji jagi lungo kije ditiang sarang keluarga pacang ke griya mangga wenten ratu ring griya dan kemantan sane ring kelompok 1 Pak Guru Bang yang bagian Una Sampuro lan Panyani oke antara sabutut Ciputang Pikyang untuk para santi Nggih. Majang kelompok 1 punika sampun becik. Inggih kelompok nadyaosan wonten mekaten. Majang Nabi sanika bidardayang oleh kelompok 1. Benten. Kelompok Ne Ari. Nggih, dulu Sari Susanti. Iya, Pak. Niki inde wau sane kesobiahang sareng Ratna punika yang dereng tata sike inde napi wasane contoh-contoh nyanyi nike Pak. Dados nike ulang malih nggih. Nggih, nike pinuna saking kelompok 2. Nggih, durusang Bu Ratna wawanen malih pisan. Durus Ratna wawanen malih pisan. indek nyangkepin lengkara indek wenten kuruna mewacana nike wenten kuruna kaicen wenten kuruna sampun lan memargi nike contoh sane wenten ring dia wacana nyanyiin nike Paguru. Nggih punika sampun kewedar punapi ari Inggih sampun Pak. Dening kenten contoh sade kesobiahang punika rumasuk
bahasa napi niki enggak Pak? Nggih, pitaken becik pisan niki. Nggih, rek sajeroning wacana punika sedereng Pak nelatarang wonten natiosan nampenen pitaken ari berusaha. Nggih, rek kelompok 1. Wonten nika. Bahasa napi kocap sana ngiring wacana punika. Ring angganggu ing bahasa Bali. Inggih titiang jagi nyawis Pak Guru. Nggih durusang Apri. Basa sana keanggen punika basa alus. Ring anggahungen basa Bali punika wonten basa alus, basa andap, utawi kepara, miwah basa kasar. Nika patut ya Pak Guru. Inggih. Nika ampun ketapenen ring Apri ngene indi napi sane ketakenan ari. Inggih. Ring sajeroning kawontenan puniki wonten wacana inyonya intae. Nah dadosne sang kawiswara puniki nelatarang ngeninden indek carita nyonya intai puniki ngangge bahasa alus. Nah niki pitakene becik bahasa napi sane kangge ring wacana puniki. Kelingan ring sajeroning napi sane kewedar utawi ketelatarang oleh sang akeh nggih puniki tur maning midartayang kawontenan anak tiosan punika bahasane ngangge basa alus sor. Nggih. Kira ciri-cirine ring sajeroning kruna ring inti lengkarane punika wonten kruna mawaste. Kena. Nggih. Nah, kadiasa punika. Sampun resep nggih? Nggih sampun Pak. Sampun Pak. Oke, kelompok 1 pun becik pisan puniki, kelompok 2 pun api, kelompok narik sami sampun siaga. Pun mesti dayang niki. Durus unggahang persentasene nggih. Pak Nunas durus kelompok ne Ari sira dados ngwakilin. Durusang nggih kelompok kalih. Nggih mangken dumun Pak. Nggih. Pun api kelompok kalih sampun nggih. Nggih, kelompok kalih. Inggih Pak, nanging eneng iwang ampura niki Pak nggih. Oh nggih, kinten ampun nggih. Tangkan api yang penting sampun usaha sareng kelompoknya. Nap niket yang durung tatas niki Nggih. kita Pak.
niki inde Bapak dalam napi wasane misalnya wacana sampai insain ke orang bahasa sane ke anggen nika bahasa alus pas tadi napi sane Bapak isine ni wau nanti contohnya nih benten nika keruna mewasa sampun Kak Ijen memargi niwasane lianan. Nggih wantah sapunika nika sane presiden aturan ring kelompok kalih nika Pak. Menas nika tuntunannya nih sistem. Inggih sampun manut nalar punika kangge nika angge dasar nggih benjangan ukuran nggih ring kelompok kalih tapi sane kuodar oleh kelompok satu punika sampun membuat pisan punika nggih manine ninde kawentenan angga-anggoing basa punika ring sejeroning kawentenan ring wacana nggih ring sejeroning kawentenan ring kawentenane sane kangge punika ring pasimakraman punika membuat pisan nggih. Nah jane mangkin cudetang Bapak puniki ring sejeroning kawentenan napi sane sampun presiden Blik Bagang puniki nggih ring deje puniki manut sane sampun kodar punika kelompok 1 kelompok kalih punika wacana ring sejeroning Nyonya Intai punika inggih manut punika ngangge bahasa halus. Duane ring sejeroning napi sane kuodar oleh sang kawiswara punika midartayang indek kawentenan Nyonya Intai punika bahasane punika halus pisan. Kangge punika no kang rasa ring sejeroning sang pengwacen kadiasa punika. Selanturnya nih inggih menawi ring sejeroning puniki Pak Nunas makin alit-alite puniki nyutetang nggih soang-soang cutetang punika hasil pembeli bagane nggih indek napi punika nggih sami surat nika ring lembar kerjaan punika nggih nika malih bobosan niki Pak Nunas niki ring kelompok kan penulisan nika kirim langsung nika WA nggih nah dewa Bapak nika hasil pembeli bagang kelompoke suang-suang nggih pembeli bagang kelompoke suang-suang nika share ke Bapak malih share nggih nah susarahang sareng Pak nika nggih nggih kade asapunika indek pemargi acah Bapak ring raina makin niki Pak Nunas sampura niki yang kungkuran dumugi je nenten kadi mangkin nggih niki jek napi niki Pak kenten niki pikobete berat niki pisin Bapak nggih ledangan niki alit-alite raina mangkin kenten nggih aksamayang dumun kawentenan Pak niki dan bisidayang nge-share layar nggih. Nggih, Pak. Nggih. Kemawon niki Pak Nunas niki yening dan masih dayang Pak nge-share layar nik napi nika ampun ya penting alih-alih ampun Pak cingak iwau pebeli bagane becik pisan punika. Nggih wenten ngererah niki sumber niki nika Pak cingaken punika nggih wenten nyuratang penampen puniki punika nggih. Nah niki napi sane sampun kebeli bagang ring kelompok iwau nika ampun yuk-yuk Pak cingakin nalari wau nika ampun becik pemargine. Benjang pungkur niki mangde kadi asapun niki nggih. Terus puniki nggih dan dados malih kenten pelayanan nika nggih niki ampun utama pisan niki sami ampun kenten ngemargiang swadharma suang-suang punika ngerarah sumber-sumber aja ngumpulang data nalar sampun membeli bagan nika ring kelompok ni ampun becik pisan punika nggih niki kaajang mangnana yudi-yudi kadi asap puniki malih nenten malih wenten ngererab puniki pemargene nggih enten pangtan kadi petapan rupone nyenan nika nggih yancan lami nyan lasang nika nggih pangtan kenten nika nggih nah nggih Nunas nika inggih sane makin ampun cutetang suang-suang kendan niki manering suang-suang
napi sane kaudari wau suang-suang sampun ngamel punika pacutetan pepelajaran wau nika sampun. Nggih. Ini sampun Yeneng Pak. nggih yeneng sampun Pak Judi niki mangkin Pak Tunjuk. Nggih. Nah, niki Pak Tunjuk dumun sire sane kayun munggahang nggih dan Pak Tunjuk sire kane kayun. Kayun munggahang pecututane durusang. Indek pemargi napi sane keblik bagang wau durusang wonten. Lamun ta wonten Pak Tunjuk durusang dumun ane sadia dumun. Sire kayun? Inggih yen wadatan Pak Tunjuk mantan Ratna nggih durus cutetang dumun daging pabrik bagane durusang nggih. Iya, semua Pak, yang perwakilan kelompok satu Pajang tentang asli pembelajaran iwau. Ike sanika pertama indek angga wuhing bahasa Bali ring wacana nyonya intai punika nganggen kruna alo singge mangde irages mangde uning penggunaan bahasa alo singge sane kaping kalih indek lengkara sane kruna sane wenten ring wacana nyonya intai nika sampun wenten sane sopian wacana sampun lan tiosan punika mangde irage para sisya uning sane jen kruna nglanjing kruna basa alus singge kinten. Indek kaping 3 indek makarya wacana manut anggah muhing basa Bali punika iraga presida makarya wacana manut anggah muhing basa Bali punika Pak pitetan titiange lan kelompok titiang nggih wadhasa punika titiang untuk para santi. Om Santi 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 Om. Inggih sampun becik punika nggih. Inggih membuat pisan puniki ring ali-ali sami suksema sampun puniki urati ring sejeroning kawontenan anggang basa nyantos sampun persidayang nyutetang ring sejeroning publik bagane raina mangkin. Inggih. Pinunas Bapak ngali-alite ring pertemuan jagi rawuh puniki Pak Jagi ngijinin tes formatif lurus nika ring materi aja dai napi nika pelajaran demun. Sane makin puputang puniki pertemuan pembelajaran ning raina makin dumun nggih. Sane makin ngiring muncarang kare kalih antuk Parama Santi awit. Om Santi 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 Om.